tudus pimeus e amat gant pepini a hanor, trugar edor da vez a feal da valibreiz, kemadur, bebzad an vintin a var a roed a die, ar blijadur e ad kavout a hanor, hag ur blijadur ie, da welar, ad kavout, mar ren labourerien Yann Erli. Mais blijadur eleiz ne he. Mais sais-tu, Mais France Fegemen. Mael Gweneka, ad kavout a hanom tuchantik evit tabutal un tammik, mais vraiment diustudak e vo degemeret or rouviat. Barek da zeni guitar a binvi ou al ie e guirionne, erwan moal e a zo BP de dirio, seni a reio daudon e vidomp assemblez gant tangi ar gal kare. Sele devo ive ouz un teul film divar ben ar balflor, be sevenet gant Anne Gouerou, gwele devo, penons e be savet gantan e leuren var ruil. Ya, gwelet vandrazet tuchantik. De erwan moal da ad kavout ar hanom, degemer mat. Merci Brazdar. Penons mankon. Matre, merci Braz, la ganar. Mon ara ie. C'hoant an a gouzout daoustagor, dedenet gant ar pez ave kavet war ar rouedat divar o pen. Vilare da rouirionne, nan pas dreret, nan? Oh, nor kebet a la kado anno gwechebet. Ah, gouit gwell ma muor a laikou e non, war Facebook a oué chouve penons ur penat film benag an deus eled, mais modal, non. Non. Trawal zo dor. Bien, bien. Eh ben, Yann Erli, neus gret a labourse vidor, bede da furchal un tammik. Ah, merci Braz. Kebestart. Kebestart. Zo doser rien un deus ne just. Bon, diom da velet, an vede ar prantadze deus an abaden ar Wikipedet. Diom. Wikiped. Erwan moal. Garner gitarero eo on eus kentel da dapudirio. Avar a leuren pas var ar gonsen c'hoario video. Erwan moal eus kaouan ul ler m'ave kizidike da re yaouan d'ar zon erez a bred. Gerio en eus soubet ebe d'ar zon erez a drugare d'un an deus bras a son eravro e dad Gilles da moal. Ar piano da genta, an accordéons da heil, ar vombard, dibab ar gitar a zeio pa vo krena. Pa o mal gant bouest an diaoul e deud d'ave ampart gant ar gitar betek don d'ave a un an deus ar e vareka. Gant meur astrola deve gwelet var leurenio ar vro, son erez en gounel e kustum da zoni. Met rap pe rock ie hervez an degouez. Lo da lar e ouife erwan en ban ur bladen e unan a soni kemen benveg ave fe varni. Fin, pep trazo deve a guirie devel just. Et on a gwest e vefer da zon, da zevel seurt pladen, ur bladen en o un an pen. Ya zuroar me ne bren fesket nean. Ah, ne ket fentu si e marteze. Bah non, dans besoin je suis un temps tristique, mais tromeus b de zoni accordéons, trompil un temps, mais ou an kere bareg a war an do ben vexé. A guitare an deud aben de en Roland Pladenou, pegur on penons gant son rien a fait son, y est trop drôle. Me un an ne rafenke, marteze war ar guitare en debenag, mais vigen ke me un an kenebet. Non. Bon, irio hor deud da ginnig diom ur bladen neve a zeio ermez d'an naonteg a vizere, assemblez gant tangi ar gal kare, petra zo var ar bladen se. Et bah son erez de zansal penons neil bladen evitom gridon ur bladen et dauvil trizek ma mezonjmad hag oa un tamm pe ba son erez a blije diom gant penons son erez enaouenet gant Afrika iwer zon breiz a tout da gaze un tamm troet muur war an dans ar musique fest non ar pezrion ar muant mais gant tu te pédais d'hier Tangi ar gal karez o ton ie deus bet ar festounoz, da skouer startigen, penaos e peus kejet gantan. Et bah vraiment era degla meus kejet gantan a kroget de zeni gantan penaos de varet darvoud en band pladen kentan startigen iwa e daouvil c'hwer pe daouvil 16 meus kejet gantan a kroget de zoni gantan ur mare war l'air. Hag an Thomas Felder en man e raon, oa be kroget un triad de Kadja. Ya, just. Petra blij d'or barz doare e soni tangi. Pascal Stra. Farsa ran, bareg oa. Ar mod on dao de zoni an dans plin, an dans hag a zo dans me brom, a peus ran e breiz, brodreger. Me meus mod on oa de zeni ar plin, me meus interez ouid son erez chou en gounel deus lec'hal hag a bep seurt son erez. Un tamm ar me meus mod devant warog hag an veout a ren startigen dija hag a droe kalzik.
Madame Gavoud Mad arrive à Ah bah, il y a Matré. La red de peus et Wakentor Trouet va en danse, en tollement, à Bladen, Yeah. mais besoyer quand on a de ce qui est dans salle, d'asquer en niveau chez la wet justu, à gazon en ini careta, d'aurait dur gouzo des bescrivets dans la pojou en Angela Duval, arzoneres gant tanguer gal carré, agargoneres azo tifencor. C'est-tu en ini careta? Gant feiza gant spi, ben bez rortoz an, va c'halon o tal ni garant. Gant feiza gant spi, ben bez rortoz an, ar joa le vene sa ze gantan. A gwelout ran mil, a gwelout ran gant, me de ni va c'halon e lamp. A gwelout ran mil, a gwelout ran gant, ken vez di razon an ini garant. A gwelout ran mil, a gwelout ran gant, me de ni va c'halon e lamp. A gwelout ran mil, a gwelout ran gant, ken vez di razon an ini garant. A don haïr yo, nini careta, ken ma vez ruet en navevant. A don haïr yo, nini careta, les vénez a joie, ze fait gantan. A don rafe mil, a don rafe gant, dam c'halon pauz ne rafe man. A don rafe mil, a don rafe gant, mané de feke dans nini garant. A don rafe mil, a don rafe gant, dam c'halon pauz ne rafe man. A don rafe mil, a don rafe gant, mané de feke dans nini garant. Si was neke de nini rortoz an, d'arei un tamm ners dam c'halon ken gouam. Si was neke de nini rortoz an, d'arei dam c'halon al levenez lan. A don rafe mil, a don rafe gant, pe pre de jom fe va c'halon ken gouam. A don rafe mil, a don rafe gant, pe gwir neke de dan nini garant. A don rafe mil, a don rafe gant, pe pre de jom fe va c'halon ken gouam. A don rafe mil, a don rafe gant, pe gwir neke de dan nini garant. A don rafe mil, a don rafe gant, pe gwir neke de dan nini garant. A don rafe mil, a don rafe gant, pe gwir neke de dan nini garant. C'est-tu ar gant aouennement a zo var ar bladen neve, a zo yo mez d'an anteg a vizere, a dur da roud e va oze d'ar sapre gwell e prat d'an deg a viz du e vid just avoir ar bladen neve. Eron ar bladen neve neuze a zo anvet twel well. Ya. Per acta. Eh ben, atav fentuz a war ka vous de nano vid ar bladen, vid la red d'or ar ouianwe, et ar pep kentan zoret kad vid ar bladen, vid la kad ar pep tra et place, a rog be an son oze da kempene dans tonniou, et red kad an no ar bladen. Sais-tu, atav, bah, an ket pra an vant d'or, defenke la redze, mais... Sais-tu, twel well, et deud vese, bah, son ira brau, twel well, hag et alve, illusion et galek, pe mirage. Pez zo le d'an a war, fin e helom... oui. Gina bep Gal a febe an ini karetan da skouer, mais oa kebe divise de la kad ar gant a wenze, war ar bladen c'hoaz. Just a war, mais ar vech kentañ film ar ganour ez yom onse.
Il y a Tiffenkor, il y a... Penaos e possible, peller peus diskoch de nei. Eh ben, iso comédianez et penaos côté plougarné a he Dans ar vrobagand. gant stroller ar vrobagand, just ya hag keje dans eus ganti, mais dre penaos gwelet meus klevet meus an tonze kanet ganti ozet gant Tanguy velse war urdiater Tanguy ur gant awen perak pas chiloet nei perak la kfem keze war ar bladen kemenag ober hag de velse. A pouius skrivet gant Angela Duval. Posius skrivet gant Angela Andrazé Duval. Adlotier gant ya. Cambro. Ya, tu juste. A bezo tudal, pede die war ar bladen. Ya, ne A bedre... nike force piou. Ninke force piou. Alors, war guitare, deus ar guitare, et vous Jacques Pellen. Oui, le patron, il va la reine, on peut se rendre. Hag piou c'hoaz Jean-Michel Veillon deus ar fleuit adreuse. Inzo pedet vidor Jacques Arayo pem ton war ar bladen memestra, Jean-Michel Arayo tri, hag modal Julien Stevenin deus ar guitare bout a zo de vid ar bladen a bez, a Tiffenkor vid un ton, setu. Matri. A Tanguy Amé, vel juste. Sais-tu. Pelzo e war krog gant ar zonerez? Oh ya, aboué, mon garnet quasiment de me be de Gilao, ar zonerez o Une affaire famille et Une d'Agenta. affaire famille et d'agentan. Penkentan ou an Chilauer a deud d'aver ar zoner tant matin. Redi martezeye? Ya, penkentan beredi zeni piano ma ket c'hoant tant mebe da zonjmeus oan arpet war me gwele meus kor a ben fin bon et deud mais penkentan war edin len ar zonerez a ma ket c'hoant tant mebe hag un debenag et deud me zad de l'arrêt da c'helener loskit da gwean ar solfège ne dav ket brand a dre square ne vomad a war l'air Et moi, mon da rousou d'un tomik iror, pe gere wabe yo an denez neveso, da velet otad. Eus e Gilda penaos ma kont. Der halloon, wel velare d'an. Ya, setu amañ c'huiz o kelener c'hoaz, kelener skoulman ive, hag amañ ebet er oan, skoul diouzezek. Ya, amañ oa bet er oan, setu ar c'hlas a diouzezek, bremañ ar c'hlas. Bewa ur zalal dre ki hag deus bet zervijet e oa kentor gabanen ma peus rand préfabriqué, quoi. Met en moment ben a fin an da chen, l'air ma oa bet skoliat. Er oan, ne noa ket kalz en d'ober evit dont d'ar skoul. Red e oa treuji an en, mon meustro. An pez a refe beon dangerus, pa d'ar penad oa bet kalz a otoioù o tremen dre aze, puis gant e oa ket bet digoret an en tiz roaz, quoi. Nizo amañ direkti ar vro a sal ar gwelioù e l'er mez o kalz traoù ozet hag en eus gred e festounoz kenta la kom er oan. Ya, evel just bede o chilaou o klewet e festounoz kentan, a zonjveuz e oa bien tout ben a fin e min ur c'hant c'hwer a pe war ugen, oa bet ar festnoz ozet gant dastum brodreger, hag evit ar vech kentan a boue pelzo oa bet kalz a dud er festnoz-se. Hag e oa dud wel ie hag e oa kollet e mesk an dud kemese a zonerien, kemese a dud o tansal zonjmeuz eus e. Amañ en eus sonet ganet ar vech kenta? Ya, zonet neus gani e oa gant akordéons, war an akordéons, a me oa deus ar vombart, ez o bet tant pedam deus ar saxo ie gantan, met ya zonet neus alies a war an gani, ya. Plijus ato? Plijus, ya, ne oam ket a du war an tonioù, oui, je j'ai cheveux, war Lorraine évite non parce que rendre varisé, gret vosé la gentan. Bon, déjà tis kolen ton personnel ça a fait de leur programme quoi. Setu Gilda, amañ e teue er oan da c'hoari pa oa echu ar skoul, pa ne oa ket skoul? Ya, Erwan voit que kemese pot de guerre, des musiques que dion chom ar guerre, pas de pelle, plus j'ai aidé en dom, voir varouarn, voir VTT, de restol, de voir tambout troyou, voir zan braounien au vent. Setu echu ar bourmenaden ike ka oan, bro er oan moal, ur vro e l'arm avec avet brezoneg a plijar dur. Neus e souezet ur bet da velet ta di kahe. Ya. No ket la redor. Non, n'a ket, bah non, mais juste n'a ket la red di. Ma migé merzé de Yoman du Z40, mais j'aurais pas rarement. Ben urzun, on censé de gwen néant. Petra ur pe pouzusa neus treus kaset dior. Meuzad Ya. Bah, ar zonerez, penons, ya, dans zonj,
c'est paragon nazé, bezo Berntraual, mais dre arzonerez, zo cassé d'or Berntrau, un dougeance, deux ans de dud, un esquem et très en dud, pesera on gevredigez, on peptra ariez arzonerez, zera, pezon, me, eye. Puis gar dawelar, autant et force più gant an dawad Moelle Chaplin, de une belle campion de Braise et Nantes Gapeverien, Bignou Bombard, a brûlé de Kenan Dreistol var un dansplin. Ya, gwire, ya, a zeneus dachet ar an de zoni dansplin, ye, pegur meus kleouet an danse force pegemen du Mans, ye. Mais gwire, pa wan yoang, ma zonge de Wellen Meuzad, au l'arrêt de bonjour de Pépini, pa em en ur concours benag, a tout, ah, mais oazir. Et ben fin Meuzad, zo bruden un temps, a tout, ah, mais... An eskevet anken por deux d'avea just avoir son air à Vichère. Zonge ket dit, non, fier, voix, dans zonge, mais meus be, ben fin meus d'isolet d'ar pez nagre de meuzad, war an diweat, quoi. Neus ket ken pelzo, meus d'isolet de an dispute, ar bladen an dispute, a Chilaouet, an veren dre invor dija a boe wan yowang, mais ma ket zonget vige qu'un verre zon erez breiz a tout d'un dra ken... A Bouez, sans aider à Bouez, ya. Ar bladenze a zo boskenan et Ya, gwire, an euliad, a pa gant me, on son air a Vichère bremañ, un eke be jammez. Ya. Et non, là, mais même ça, t'as dit quoi. Oui, on voit une tad, de ver une tad, quoi. Bah, ya, tu, Des skis, laborat d'arzonerez, erskol, à tout. Son ir d'assemblée, Roas Ya, troneuse de zeni assemblée, ya. Et rusament, on a gon no, A bezo chach bleu c'hoaz vi gozout peseurt tourne zeni. non, tant mais Rio or tad c'hwi tro, Ya. peseur place neus ar zonerez war an doare mo peus da zisevel o Bah, n'est qui compliqué de me verrenan neus mur a guitarou guédon. C'est Ah, ya, c'est-tu. ouais, liu non qui est plus gigante, un rose, beyond, Ah, brasseur, voilà, ouais. Mais dans le zon, je vais fondre zachet, mais me ce qui rend kemense la cadené dre force, enfin, ce qui rend rédiané ya. devant très égarzonérez, mais don arayo, Ya, juron et toyo, hag begwe, je vais la quête un ton bar mécanique, dans salle. Ouais, c'est-tu. Ya. Lancez des. Riboul lancé des, C'est-tu. non, monsieur des glem, noqué de zachandé, moqué de zachandé. Bon. Neus ken emet gant o tad hag an Tanguy et son nid, sais-tu renapl deus ar stroladou a zonid enno. Soniara e roan moal e nouspet strollad, hag an sonerian e touezare varreka. Gitar dredan a zon pe a zone, da skouer gant startigen eltaka pe c'hoaz rapsoldia. Gwelet vez ive ar oan gant daouardou e leiz. Amañ emañ gant soaig siveril, mais soni a raive gant Thomas Felder, Christian Lemaitre, Gurvan Le Gag, Johan Anedelek, Steven Vincent Do, Tanguy Argal Carré, evel just, Allo d'al C'hoaz sur Mad. A soni a raive gant strolaj o sonerez en gounel, evel an triad Guichin bar ou moal, an trio Kerdin, pe c'hoaz Le Bourg Bodros Quintet. Stu memor o sonj sevel ur strollad hag e vanker gitar ourdor, kit ed ar empret gant er oan. Et on amzer a jom d'or da zevel ur strolad gant benag, Roas Bah, il y a la langue narrant traversée, quoi. Puis j'adore zo, à ta kavet un temps mamzer. Merci Marrément, d'en nous, la fin de nekedez, mais. Merci d'on eus meustra, tout ar strolaj o peus, o bern mignonet zo mignonet d'or pelzo. Ya, gwire, ya. Petra e, enfin son er en part, petra e ar pouizus a be a mignonet, pe be a son er en part. Bah, bezo des an dao dans le zonge, ou anke penons et begré de, enfin, penons on aille bar tout dans arstrolage oussé, mais dans le zonge, j'ai ken poesus béant a dû voir un tout là de sujet d'où à augmente d'or 50 km de vide zoni en l'arbenag, ma norqued a dû voir un memeuse, voir un memeuse, cadre memeuse zel ou arbe da peptra. Ne ralke kerzout a mort mignonnet de à Bouepel et sort roas à possible de nemlare de peptra manake mad andra et la réséant et mad warler
Mais pénons et croire en traus de chacun et oui avec Arpelgom tu l'avais rendre sénig en heure Eh ben non, me skegret Jean Mess. Nemet vid Jacques Pellen vid Arbladen, Ja. mais modal me skegret Jean Mess. Oui d'orbit quand c'est Sibéril mais Ja, Annek aimé. J'ai dans neus et Rose Canvel, un neus ket ar memeuse menons warze, un ou Robert et Balansou et une an a meazonné gant Fred à Sylvain juste voir l'air. Hag en ur tisken deus a leuren et l'ardi, mais mezo c'hoari gant loup tout de pénance Enrola, quoi. Enroland et zone vite cas de béant d'eau quoi. Ya c'est tu. Hag et l'ardi a du fes d'or Ndravena fes non c'est juste vite roerzin vite golette quoi. Il y avait juste quoi, soit Sibéril. Hag de DVC, hag ur mis war l'air et ben on se dit on s'y met. Hag ur mis war l'air ouspen et on met Norian avoir Martise vor Bladen ben nebet. Ah ya ur bladen vo ur bla otonia. Bon, et ben canal rede voir goz ma peut se rendre gant Maël Gwenek et vide chroniquen tabutom. Ebet Gulwena, À ta Maël. potret mon an, Matre et avant de malajeu. Malajeu. Bon, vidare a heul on a baden et pligid ar chifrou. Maya. Ah oui. Pligid ar din ar chifrou. Kini ar zun dremenet a oa. Le na chifrou. Non, on me se komz ganar deus ar gwerzan pladenou. Pegur, komz e fe kalz deus gwerzan pladenou drevraz evidon ar zourien. Mais pe ce mod ma kon e breiz. Un ebet chifrou, on de la vendagat me mostra. Reu kobreiz da skwer gantez o be gwerzet 200.000 pladen et 2.000 steitek. Pez ne ket ken falaze, pe oa 30.000 a bla a rog, 200.000 a bla a rog croaz, setu e chom stabil a war, pa velare de hav ar zigresk evit an nol, ma gameron ur produer bien or, mais une an deus a revrasan e breiz, me sera paker prod, et 2.000 steitek zo be gwerzet 3.000 pemkan pladen gante, hag a velare davad ez eus un digresk evit ur produer bihan. Evet just eret moulan pladenou, met pera hag er oan. Evit kador garten bizit egise pe gur ez eus im davad kador bladen da ziskwez ez eus deus ur strolat davad. Gwere ur goulen voret nem roulen blaouechou o ton chinchera peptra bremañ memeus ur begomzer ezouk a peptra zo warni neus kedem da gador bladen a nebetan vegouel pladenou hag mekanikou de len pladenou. Zo ken en notoioù a gal, Ya, Mais ouiton, ur bladen zo un dra Franck avait... Fétis. Fétis, un dra fétis, merci dit. Avait santé, avait gwelet a ben... Quand vejou vo gwelet 3, quoi, chomaraio. Un MP3, pas golez néant, pas de redeg, hag e gwe bar Franck, e kolet, quoi. Ar zon erez o bardier. Sais-tu, peptra zo penons électroneg a tout, d'ouiton n'est que fétis, quoi. Mais bon, Martézé, on aille mot de cause déjà. Redvo mon noirog un zo da gavout. Mais dans le zon, j'ai rabat kolar bladen dans le zon. A mur a dud zo ton endro ou a pladenou 45 tours. Vinyle, moko, c'est la maison de temps mebek dans la régie. Non, a zuroar neus ket MP3 meus gret an difor neus ket pelzo war bladen man just avoir gant Tanguy Wallo neus mesket ar bladen. Neus laket an ton MP3 gant ton Wave giz ma ve war bladen. Nan gwasket. Ya nan gwasket hag kinveriant dao Robert tam tra burzudus ve vije klewet ar pez vije kolet gant an MP3. Tout d'ar pezo nerzus hag a skiltr un tammie tout d'ar pezoen quoi. Neket ar memes son erez. Mais daouelar, pegur e plijinato ar chifrou, ez avar gresk me meustra en hiver a dud hag a guzum son erez dre froud, zo an no flour streaming e brezonek, da skwer var 10 heures evit kop breiz, da skwer nemeken 10 heures Spotify egal o deus bet ur million de stream en nol ar bla paset. Po deus kroget bla rok den ober. Da la rede a e emañ ie ma ha d'ober, a deus tagan e gwell ar gwerzan ar bladen, pe bean chilawet var ar genroedat, evit un ar zor. Bah, vite béant penons laket war ar roedad ie, ar pez a 2 endro din war l'air ar bladen hag war l'air Spotify pe 10 heures, neus ket enfin ne ket qu'invariable quoi, neve kajimandman ebe de vid an ar zourien a ze ve Sentimou. ya sentimou mais Gwell emont var l'heure en manafin. bah ya Oh, mais c'est pezo important ordine ne ket qu'un mais dans zonj penons tout d'ar pezo Spotify a tout dans ar ran a d'arpo da gazo merour Ouais, c'est tu. à l'erien quoi. C'est tu. Ar zon erien, ar zorien, ar halbean, enfin bruden meurbe, dans le zon je n'ai ken intéressant d'éviter.
Golor monde d'ar festounon. Si tu... Juste. Trugare Maël. Gant pijad. Kenarzuna ze, gant chifroal. Ah, gant chifroal, juste. Keno. Kenavo. Mont var a leuren an raze zo pouezus evidor, gwelet evor e yaouan karblamant. Il y a juste gant Tanguy, juste à voir vid de Mban ar bladen neve, yé. Dar bed. Pesor DV, c'est beau? Dar seitek digare. Seitek a viz du. Dar Ya. zadorn. Ar zadorn, ya. Roazon avar an diou leuren eus Ou an diou leuren, ya. Un Ol zeni. nao hag olpem, zenier? Ya. An diou leuren, vo. Zenier. non so. Komz edan eus a noz vez evit lida ar bladen ive a zo an vet paker noz daou. Ya. Petrae an noz vese. Eh ben, ur pakernonz unan oa begre de neus kepel zo e kare, zare. Dans le zon, j'ai ur menoz de la cade de Vondwaro croise, mais paker prod, juste à voir zo embaner pladenou, gizma benare, dahe. Hag tro o deus startigen paker prod, tout ar strolajou zo produet gant paker prod, d'ober d'arvoudou, vel se, Sais-tu? hag de la cadne ou arog, hag perak pas kemen a la cade fes nonz, paker nonz, ne chach ket kalstra, an dud a war vo sonerez da zansal gant rayonin d'an telez de pager prod er fes nonz, ye perak pas. Mais Irio e seblant splant an ol gwelet ur gitar var leurenioù ar festounoz d'ur da c'houd e ur c'hiz neve a war an draze emañ yo an denez o vont da gont a dion miror. Jean-Charles Guichen hag e c'hitar o tirc'houez a force pegemen var leurennoù Breizh, netra dreist ordinal emezor. Kouskoude, ar zon aroezus a zo gantan ne ket ken koz se. Aliant medeg an un istor a grog ouspen anterkan loaso. Blavezhioù trihugen, gitaroureien ampart hag aver dija e Breizh. Tud evel Guitudi a Bernard Benoît zo levezonet gant son erez ar broioù keltiek. Pladennou a embanon, soni a reont gant kan aerez ed a barzet, mais soni a reont gant ur stil klasel na glotket gant ar festounoz kemense. A revelzi a eruo deus Breizhveur. Ur zoneren gounel brudet e Breizhveur e Davy Graham blavezhioù trihugen. Da c'houlse e krog an dud da verji muor, a mont a Graham betek Maroko e l'air e klev son dibar a noud. Klask ar alaka de c'hitar-folk da zoni em eus mod, gant ede an open tuning pe dadgad. Distroet en evro, implijout ara an open tuning evit adigina tonioù en gounel e zevenadur. Levezon dibar en eus Davy Graham var meur a rumad gitarourien e Breizhveur. Et donioù aveat kemeret e leiz, gant Paul Simon da skouer, pe Ritchie Blackmore deus Deep Purple, pe c'hoaz Jimmy Page deus Led Zeppelin. Erioù d'ara an open tuning e Breizh. Gitarourien evel Soaig Siberil pe Gilles Le Bigot a zeut tamm da veza ampart var an doarese da zoni. Implijet vez teknikoù nevez ganto. Tapping, flat picking, pe c'hoaz finger picking. Dreistol, son ar gitar dadgad en em vesk matre gant binvioù a tonioù en gounel Breizh. Levezon de bras o de Siberil a Le Bigot var ar zon gitar e Breizh. An open tuning en em zouk tamm er zon erez en gounel. A pa grog ar e yoang da bignad var al leurenno, ez a wevel ma vefe bet sonet ato wevel se e Breizh. Izioù e gruchennet mat ar gitar geltieg e Breizh. Niverus e ar strolajou hag ar gitarourien ar aganti. Akendechel ara an treuskas, evel ma oa bet gwelet en ori an anamman, gant er oan moal a Soaig Siberil. Tu es erron desket eus peus traoù a drugare da yo an denez?
Il y a ce que des nous kentan ma kegolene mais desket me strau a drugare de Johan juste mais a drugare d'ar potre dans le sguelet de Seni justement comme vous êtes deux doré da zeni guitare celtique et penaos en velit truy vers leur zonaire celtique Mia vel juste mais levezonet gant Bern son erechou yé a gant son erien guitare orien velse a ninke en ur spirit celtique et pen kentan dans le zonge une guitare orien pen kentan a levezonet kalzi gant la rock a tout traversé Jimmy Page de Zeppeling même sera ya hag meye un temps spirit rock and roll zo gant Mais justement, gant pep guitarour et eur style avait avait d'avoir. Gant ur hui zo un drabenag avait azo d'ur hui o unan en doare da zoni trum gant o azorn. Il y a preso warnon bemde a point dimon C'est nous zeri d'André. War anké de musket desket quoi. Bah disquosit Lyon mais je du allez. Ma peut se rendre. Mais il y a war anké des plégants pédons et rand war anké. Yor desquer pas vegolé da chronor au Sénig gant Soit Sibéril n'est raqué l'André ma revente da disquosium. Non. Amene ranké d'ar pezara. Chiwas. Sais-tu pes peut prendre gwele dans zonge andro dans deu arrêt à un temps fournus quoi. Mais dans son j'ai dit sort mais en récit au Robert Noten Drenoten à mon Fonus et qui est d'Orzé peso qu'un verre d'An Klein et qui est dit estambé quoi. Mais trop d'avait les guitares royennes Robert Traumossé. Oh il y a muazo vraiment et Brace. Guiré à Guéo Mathieu Chédid. Podar guitare mais à war béant pénons n'elaké pepler traversé. Kezia Jones y est martésé. Il y a Kezia Jones y est. Un doiré dissavel pendaben et de être Mathieu mais à Kezia à Rewal. Kezia rasé gant les visites de mode flamenco un temps mais gant leur guitare très dan sous extraordinaire y est. À Mathieu Chédid nous un dro récis kenan y est John Doyle et Bruy Werzon. Harmon n'est rinké jamais Gizera. Pipini à Gavendoré récis des Rolinandes. Dieskenan displéguant orzé doucic de displéguant de scoliade pas leur stage benag péance rézé caméra en terre mais waranket négerské. Et rond bebzador net lascom des gars un tomic front menabaden à 2 DR points. Allez diom. Son irait déjà en accordéon à son irait mad. Matre memus hag krogen neus chanch benvek e breur a zon taboulinou Adam Jonge neus berroan de zon ir guitare kentor rock quoi pas wa krenart Adam Jonge neus bet chance pe neus crouet di chansou de zoni gant kalz adut dut di Saint-Vel a de kemer tout dans le trao glissé à de béants sevenet gant an trao quoi gant a tout à stylo à réal songe meus pas wa bihan wa ya wardro c'hwervla ne wa ket den bet amant hag wa i vle wa troret leur volen hag ar wech neus laredin zelta mamig neus prenet boutouler din vel dout. Neus e roantas da ga e prenidatoire mais mes boutouler a Yann Guirec. Ah non, monsieur Goulet, mais cherchez de nos styles hier. Un gamer traugant mais il y a Santiago marrant de gade pas voir les scol Kentanderez et l'Orient a Jean-Joël marrant over Evel Yann Guirec le bar. Juste à voir Poda rock and roll et Facebook la Roed Randy on va guitare. Juste à voir Yann Guirec pesseur de voir Kelener et ouais videur.
Et bah, Dreis, pegur neus laket en nom de Gerhard Sonerez un temps pepler herbet, quoi. Oa ket sonnet epken dadgan à Sonerez Breis, mais gantan, oa ur programme, ur sort de programme, dans besoin, vos matze dit des bossa nova, tout, ouais, parce que de. Un ton dans l'instant, un travessé, un pli, une bena, quoi. Ah non, grasé, standard, guitare très dans, un temps peptra, touchara de ce pep style et air guitare apaisera d'un temps, Helener, hag ur guitaro, Dreis, quoi. Au chum est mort, kishen, hag savait de peusrui, gevredigez, en vet heja. Ya. Et Daveta. Et bah, penkentan, ad lançant un temps, mar festounons et prat, ou arpal. Ah ya, et hag zonzo. la cad un temps mioul, un temps nerz, la cad startigen par bourg prat, zo un temps tristig à wechou. C'est-tu hag un ver son erez breiz à tout, penons son erez iwer zonad, hier, ron noa, ad lançant un temps, mar pez voa begré de bla wechou des capévargun et prat da square, voa festounons brau. Ya. Quand meurt à dud à tout, hag ya armenons ad l'encensé, belia d'égout yé, peptra trop drôle d'ar zevenadur, d'ar yez, d'ar son eres, breis quoi. Matri, bah, gant mazeyo. Pacarnoz, o kenozet gant ejan, ya pacarprod hag ejan, sais-tu, en darvout kentan vid ar gevredigese, aspimeuse et vos calstut, de l'encens en affaire à ganze war l'herve et fom gwez de ozan omunan gant ejan d'arvoudoual un temps pepler et prat pv fait une diavez pe une diabarz. A m'avait osé de baliou gant or et vo tudor pedi ar balflor, Jean-Flor, pod bouest en diaoul et neus kaset d'aben ur actrice brau, save des neus et leuren va ruil les vitemont da zeni l'air manoiran et breiz, bedewa an werou deul. Bon labour zo, hein. Même là qu'on a jonch ober leuren, avait même style vid ar hontouer. Ar hontouer de Nantegugen, à peu près. Surtout me prenait dans ar garavanen kous, quoi. Neus ket mont da langar, pepet a zo war bern hag zevel a leuren gant se. Amant da vez tag ar micro. Là ma harige. Qui gueule. Jean, dès qu'il y a du nom de Nemzisquel, dès qu'il y a du nom de Dirag, alors mais, avec Dondi, normal, programminé, contrôle, urgence, évidemment. Et avec meneuse oa ober lakat varvel hier sonner de Zarvro, avec et ouais bezek et studio armier gant skipa et penardeb, avec on neuz dibabed au Kinik Kinik d'agent ur sorte gartenven. Hag j'en ai mais merci Braz, en oret oa en temps. Hag même eus ur actrice neve, en fait le balfloc. Hag neuin ket aro. Ini mamkan. Meus lare de hag me lake de ma jonge d'or bal flor
hag dija, mais ça, un orchestral, vid an tango. Ah, c'est une skin là qu'un diustrolet d'Awadao, adore un 11 vis draw ganze quoi. Hag a me meus laret, hag meus kroget nek kroget droit, mais gret tout an tresadennoù vi da zevel a leuren. A leuren a tout hag vimon war an en, quoi. Vin an serien. Oui, dans mes gens, elles avaient leur meskach très... on den tre, e garatchi kacher a repave o viskon penaos diabit e vinon var a leuren. A meskach e tre an dense, hag a vangoz a gustum hor fritur, konserv, petra o gisse gustum rag an dut. Dresto peve kojel brezonek, peve o zour le brezon e brovigoul an ahe, me ar zantimant klev de kentar a vangoz, la klev de ahe. An dra re blij di, quoi, vi j'ai ur sort de meskach tre... On denio hag a va oueskouz, non. Piou neus rougelem. Niket a l'heure historique, quoi. Non, mais giz un vrai ou, quoi. Ar bal zo emren kenan, achel mont var neus force pe sur blasen bar ur geriaden pe memeus bar ur park kein m'ave pe adra da luga un tamm tredan a setu tout, quoi. Allez, hu. L'heure MZ, zo deut un héros din me, gavoy un marmous. O rai posaut pet koboy. Gant ma oe ti a voulanjar hag an tavarn. Deus an tu kontouer ar balflor. Gant ma oe Arzal Léocadie, quoi. Arzal... Il me stresse énormément. Musette, tango, traoubis, j'ai fait le parti. Donc, ni oui, kad ar wine, il monte barzal, dreon, a widigo et ar prenes. Ani a bar, c'est de rig avoir planchot. Donc, oui, ça préfère également, quoi. Puis j'ai dit musette, enfin, j'ai dit mais moi on dit bah pel dans musique brace. Je crois que dans musette pel zo goudé. Beoin eiz dek vlobenag pa ma anvet nan, zan er voe dija, kleven manan a liye si soni accordéons, pe tamant bombard barger, hag ouze had velen nan pa yaem da zansal hag e sonne, pe tamant ga bagat kap kaval, pe ga e gomper vid la kad c'hanom da zansal, quoi. Puis j'ai dit musique braise, j'aurais trawal déjà, mais
musique braise, musique bruivers en IV, hag mus kroget d'or accordéon, c'est pas mus klevet de tu de zoni gavoten gant accordéon, quoi. Giz Jean Coateval, mus gwelet res braise, hag Patrick Lefebvre, Jean-Metal Kichen Timazat, Jean-Yves Leroux, meus rencontres de Goudet, tud gisa, hag tout d'un dud viget klevet ive Granvel vid gwell an drojen gol. Tout ar zonerien me zoat neus klevet musique deus partout hag ez digoret ar speret ive, quoi. Ad Amarizé, meus kroget meus rencontre Christian Duro, hag a voe zoner drojen gol, en Gounel, hag neus an ve tout mare an balou hag an eurejou. Neus kroget d'or terre magique, un orchestre gizgechal pe old school, quoi. Zon Jean Vloch neus plijetin d'armada dustu. Au biziet digour dinos, gouir a tonio, a o stump neus de zon accordéons chromatique, velvet kokals. C'est peu dire zon vel blijetin, même des zon sam, c'est ma terre magique. Zo gant ar baluch d'aller ar penketa. Don j'ai entendu gavet en brovigout en ran plus radio avec trop da l'ormat a jomede gant an traoze. Hag il plijout ar kalz an ar hevid ar gavoten parce que a oenet tre de mzonj gant an doare muzet davet an antra. Mais ez zo an doare met ar c'houle pa ve gwelet gant pendant 15 août de tir, ez eo ar style Balkan pendamen. E barrege, da mezonj ar pez a plijian kazik, ez eo ar muzet, met ar c'houle o barreg davant war kemen stil a zo. Ze zo bai temperament deskravonis. Bon, zon a musique deus beplec'h ar bet, a dapa stil dustu. Gazet ne chans, o skouarn mat neus. C'est neke bepel vid chilo mat, chilo peus mo vizezon ficel pe plin. E dei bars, voniz ya. Ya stil zo mat, stump zo mat, a ners vek. Ekiaren ekiadian ekiade Saltadiaren txartadian mende balde Ekuaren bide bedian ikarralde Eta ni bidien arkian loetzen jabe Andrahe zo ennan ez naturel. Na nonke vid display giz trao e bezo sonerien a bep suart hag bezo tud giz Jean hag a zo kod a lakad an dud da zansal kin o kas ar zonerez, o kas lusk. Am zo un temik plat, quoi. Marrandé. Hag jonj din, alak stum mer difor hag iner ar an dud, hag an serien mur.
Regarde, on a végué en dud au zevel de Gadorio, retourne à Zan, ça du stu. Bon, Festunos, Vettel, Mazurka, Polka, Traugisa. La Blanc de Berre vivait clé de tango. Hein? Barfin, mes trau vi klevet bal folk ive. C'est tu me roi in un tom gant geriou bal folk bal flock. Bon, voilà. Hag benafin en effet a zo bet kalz peller vid a pej mizejons me. Pegur war bep sortu da ma. Tud hag a zo kentor gant matretud hag a zur da velet de baluch me neve un tamm, pe d'an dorsa un tango vraiment ue. Hag pa voa kroget gant ar gavoten, a benafin e voa en em laket an nol da zan sal ar gavoten. Hag a hem eus gwelet ar berntud moa ket gwelet morse dan sal ar gavoten. A voa kroget d'ober ar he. Hag a zo kendalc'het da heul. Dem zonj an eus ue liammet bedou disavel un tamm. E bet ar zon erez e diez an trao. Me meus an ebreiz, enfin ebreiz mon ara, mais meus tra e teud ave an diez ave chou vitud zovel Jean a zo var ar vicher dibaoe pel, quoi. C'est tu neuze e o red klask doareo stumou neve dagas an trao vid be an emrena possible. Ze zo ar stum ben ar fin, enfin barteze son erienal zo vont da gemer ar stumze war l'air. Kroget an trao bar fin mizest daouvil pemzek. Hag bar fin misfeur daouvil saitek. A vo anterkant gwech, quoi. Anterkant gwech. Also, plijus a matri. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Mont d'ar bal da zansal d'ar festounoz, an draz ezo matre, mont da gilaou son erez a zo matreier, setu deus tu deiziater telo. Bije d'or gant motorred, aller, an tatou, ar c'hezektan hag ar blewir, daou dior mont betek penmar gant nanteg a vizere, evit mont davelet ar strolat breton The Blue Butter Pot hag ar strolat amerikan, Phil Campbell and the Bastard Sons. No stopping the tears from the sky. Come closer and share in my pain. Dans Nantek, hag an ugen a vizere, o dalc'het e lennon tal kichen Castellin ar festival Posaout. Eno vo golet ar bern strolajou, evel Chris men a galem. Hot Wheel Kids, per c'hoaz ar strolat dirol, La Poison. A tost e chouan abaden, non eus ket bet amzer chiwaz a gomz eus ur raktrez brazawar, me mestra, gant strolat ar brobagand, pet ae ar raktrez-se. Eh ben, ur pezroari be savet gant Goulfrand Carvela, diwar Youn Gwernik, diwar ben Youn Gwernik, c'est enlevet Gwernik. Hag Tanguy a me vo karget d'or war droar zon erez. Gant Tanguy merien a gemero rôle Youn Gwernik, c'est tu. Dispar, mi chans e vo gwelet an drae. Et daouvil nantek, mi chans war a leuren Zenier. Mizme daouvil nantek. Matri. Ar zizun a zeu evit ni gant nolwen gizioù evit kojeal deus klevelet a margodennou. Hag evit sellet agat sedan an abadennou evit just eus France 3 Breiz Pig FR, eus ar jaden YouTube, eus Facebook, eus Twitter a kemenzo.
Trugar Ivraz erwan da vezade do stol balibreiz da gontakoz ganyom ad kavet evor e prat var a leuren dan dekaviz du e brodreger neuhe vid ar pakernoz hag var leuren yaouank dar zeite gaviz du Trugar Idor ken var gwelet. Merci Vraz. A kimiadi ar yon gant son erez. Et vel just gant eo moal a tangi ar gal kare, vel just ar bladen a zoiomez an anteg a vizere, tout el wale anno a chilaoum un ton tenet ar bladen ze hag a zant vet lizit gedespi. Kenavo. Kenavo.